Кадерле төркемдәштәр, яңа студенттар килгән кешеләр, яңа килгән кешеләргә, студентларга әйтәһем килә инде шул. Программа, ошо яйлау программаһы без күптән эшләйбез, 20 елдан артык Мәрьям апай менән эшләйбез. Мәрьям апай ул үзе генә язган программа түгел, үзе эшләгән программа, балалар менән дә эшләне, лагерьларда да эшләне. Һәм бына инде безнең Мәрьям апайның кул астында эшләгән кешеләр үзләре хәзер җитәкчеләр булып, үзләре хәзер яйдәүчеләр булып эшләп киттеләр инде. Онһы бик әйбәт. Әгәр дә ошо укулардан һоң тагыла безнең тагыла кешеләр күбәеп китһә, студентлар инһә, тагын укытучылар нык матур итеп программаны өйрәнеп, балалар менән эшләһәләр, безгә бик әлбиттә без бик куаныр инек. Чөнки бу эшләү бына азаккы елда 5-6 ел эчендә күп кенә укулар үткәрдек, курслар үткәрдек һәм без инде районнардан, калалардан бик матур һөҗүмтәләр күрәбез. Ел һайын тагыла кабатлап әйтәм, кемнәр ишетмәгән, бына 20-нче былтыр бит инде безнең булманы, онлайн гына булды лагерьлар. 19-нчы елның һөҗүмтәһе менән 9000-нән дә артык балалар ял иткән ине. Бу ел мин уйлыйм, ошо профильле сменала тагын да күбрәк ял итәрдәр дип. Бу программа бик әһәмияте бик зур. Чөнки барлык республикаларда да, барлык региондарда да үзләренең программаларын булдырырга тырышалар. Мин ышанырсыз дип уйлыйм миңа, чөнки мин 18 ел буенча мәгариф министрлыгында эшләп, ошо программалар өстендә күп эшләнде һәм һәрбер регион үзенең программасын булдырырга тырыша. Мин әле уларның беркемнең дә ошо программадан да һәйбәт программа күргәнем юк. Инде Мәрьям апай ел һайын яңа мәгълүматлар биреп тора, яңа асыштар яһай. Ошо яйлау ошо программага мин һәргә бирдем бит инде электронный вариантын. Ошо программага без өстәп кушымталар өстәп торабыз. Мин әйттем бит инде бу елгы елда ошо программаның кушымтаһы бик зураның. Менә монда кушымта дип язылган. Әгәр дә программала һәрбер максат кына куелмаган, һәрбер көн куелган, уның искәрмәһе бар. Уның нисек итеп асырга, нисек итеп ябырга өйрәтелгән яйлау лагерен һәм уның кушымтаһы бар. Ошо кушымтага ярашлы тагыла бу ел халкым һиңа әйтәм дигән ошо китапты кушабыз бит инде. Мәрьям апай ул турында һөйләр. Чөнки һәрбер көн планшетка эшләгәндә без ошо планшеткага һәрбер көндә лә Урал Батыр халкым һиңа әйтәм, шуны әйтәм дигән китаптан һәм Урал Батыр китабыннан күп кенә сораулар үткәрергә тиешбез. Хәзер һүзне мин бирәм Мәрьям апай. Без иң тәүдә бу шундай программа сыгаргайны. Әгәр дә мөмкин булса, ошо программаны тап алыгыз. Анда кыйммәт беленмәне, анда динәһеннән кыйммәт бул, арылдар. Арылдар бу тарихы, ниндәй арылдар бар, барыһы да шунда язылган. Артабан Мәрьям Мирсәетовна әйдә кыйммәт белән эшләгән дигәс, бuna bu ikinci programda mümkünler bunu istedim. Arıldar tarihini kıttırığa üte kalın bulup bitahım. Ben tiydi nasırarga tıra. Kıymetrak buldu. Şunu için kuşmayarma sırargayım. Artaban item bulma ikihim birge sırar olur. Eliyinde bu da şu. İki programını kuşağın bir şart olur. Çalışan tağı ben kendine okuduğumdan öyle şeyler mektebe astak bitinde. Şıl öyle şeyler mektebi üsüp ve sırardık bulaştırdı. Kitap, melekeş kitap. Her bunda türlü uyumlar, tokmaklar, melekeşler arası üsüp bir kolaylı materyal Allah'a. Buna böyle öyle şeyler mektebi var. Bitmeden o suluk telefonda bana halkım da ola turgan telefonda çıltırıldı fırladı. Öyle şeyler mektebi var belki. Vallahi uyuyduğunda eline koyardı. İple oturgan değil, kulaktığı bağlar. Şan bugün güne ilgizer oldu giyimin. Yeyloydum giyimin. Gel günden başlayıp ilerledim hem üçüncü gün Ceylo'da askan çakta bütün balları giyminde yer var.
Hem bugün buna YouTube kanalga halındı. Ama halındı horbaşlar onda beni sırtı halıp tırmadık. Çünkü horbaşlar onda o bit matır yandıray hem hıdanı İran'ı Allah'a. Диммендин хүллери мына бул программалар бар. Караган һәрбер мугай. Анда бигин яйлау да бар иде. Балалар хәзер ел һайын телде хөртүрүп билген балалар җыела. Шуның өчен яйлау бимнен Иран тормайды, бүтүн яйлаулар ел һайын җырлай торган Башкортстан гимнен өйрәнәләр. Ул Дабир Әделбаевтың Marhum 16 yıl boyu yerlerde işledi, bayan iş bulup, hem şunda sığarga bik motor başkara turgaydı, hülleri bik motor. Lakin ol üç kütle teb, ikavdira terbiyeler, ballarga öte tutulup gider. Çünkü adam kuşum tahla var. Şunda maglumatlar, şundan hon. Buna bu, eli Merve Mirsaytov'la nehileştik, elektron holler bantine bana bu jeylo programın ortunda arılar turahında maglumatı hayvan tavırga bütün şu fakta yazgaydıklar hep haber uyduğunda taballaha gitti elektriğe ol ülkede navamlık kışı vakitte halgaydık haberinde Din de arada telher şu arada ödegide internetten tavuk Allah'a. Demek yaylavda ballar yayıldı. Elbette ben Respublika yaylavda işledim. Hep mektepte işledim. Hep mektepte gündüzde yaylavda işledim. Bütün ballar hedratolmuş, bütün hende bileğim. Şunun için bir işledim ağırlıkta hep dostlar bulmaya saklanır. Çünkü bizde bütün de yat ballar kele, hem onların bir tuğan yılların yadı alıp, hem nemege herletle, şuların bütünde isaptalı olduraydık. Ve bilgeli ballar. Hem şu ballar da hep arılarga bileğidir. Hemen de bir üç arılar dikeydir. Çünkü ballar udara yarışırga değil. Onların istesem uyanıp bite yarışı diyen. Şuğa mektepte bulgan ballardı, hem de üç arıga, dörtte bulga bigratda hider, hem bu arılarının atamaların toydan Allah'a. Arılarının atamaların, üyedigiden uşu mektep, uşu oğlun paragat arıldı, tüp arılıydı Allah'a. Ben mesela bir Respublika, Ceylav'da şuaytaydık. Mesela diyen sonra yerinde ütkarılgen Ceylav'da, Bugün tüp arılar, üserden arılar. Çünkü yan sonra üserden arılar karay. Hep üdüğünde şaytahar. Ağıl dinde arılar karay. Şunu tüp arılar. Tüp Allah'a var. Adimal tüp arılar. Tüp arılar ya iyi durmalardı. Hem o şu iyi durmalar hepin toyanası bular. Onlar huza arılar atalar. Hep bütün Bulgar işte o huza arılaşa işleydi. Yeylerde asıl, Diyemende İran'da başlav, hem düzgün kolektif değil, atributlar eğitim, hem atributlar eğitimden dış, her arının Diyemenden başka uygunun yeri bular. O şu yerde arılar uygun haylapalar. Arı ve bir yığın statüsü için arı başı haylayır. Arı başı bir gadette yigitler de haylayır, lakin kızlar da haylayır var. Ne için yigitler de haylayır? Çünkü yigitler üzerinin klasında, bekrakta ülken klasına yıkılaştığız, kızlarga karaganda, gevdeye kadar da kaltışırak bular, bu yaşta, 14-13 yaşta, hem kızlarga karaganda kızlar bekrak evdim, bütün işte üz yelkelerinde olalar, yigitlerinin bizim ederek basılar. Şunun için bana şu yeylerde bizim yigitlerimizin uyalığı, ederek gebetip, evdim birini arttırığa değiştir.
Шулай уларды без әрәүбашы итеп куябыз. Һәм уға ярдәмче куябыз. Кайһы вакытта был әрәүбашыга егет арып китә торган. Апай мен башка эшләде диде һә, эшләп тегеләр булай дигән һүз булмаган ярай. Мына ярдәмче хәбәр әрәүбашыга дип аның фикеренә кулак салып та алмаштырып куярга мөмкин. Әрәүбашы демәстәй, әрәүбашы атрибуттар өйрәтә. Кайда гына барсак та, ашарга барабызмы, һау имергә барабызмы, берәйгә сарага барабызмы, тип генә тегеп куя балаларны әрәүбашы. Һәм тегеп куялар, иң тәүдә уралмайттыры. Уралмайттыры һәм калган атрибуттары. Әрәүбе, кушыбы, агасыбы, батырыбы, әйтәләсә дирабы, һәм әрәү җирен башкаралар. Ашханаға барған бала бөтә ергә лә алар җирне җырлап бара. Менә шул җирне бергәләшеп җырлау, бәлки әйткәнем бармы инде, балаларны бик тиз оештыра, уларның күңелләрен берләштерә. Шулай итеп, тәүге көндә без әрәүләргә бүлдек һәм ошо балаларны ниндәй әрәүгә карай шуның исемлеген төзөйбез. İsimlikə ne isim bakıp yahaybın, bir гадәттә исемен башкортса, фамилияны русча язабыз. Һәм шул тиклем күнегеп китергән менә шуга радио, телевидение безнең дикторларыбыз Хөсәен Ахметов музыкаһы, Заһир Исмәгыйлов музыкаһы. Башка исемен башкортса әйтәләр дә, фамилияны русча әйтәләр. Менә ошоны балаларга һинең фамилияң Әхмәт дигән исемдән килеп чыккан, һәм шуның өчен һин Әхмәтов. Ахметов түгел, Әхмәтов. Балага шулай итеп аңлатырга кирәк. Артабан исемлекне батып киткәннән соң без тәүге көндән үк әзерләтә башладык гәзит чыгарырга. Инде менә бу гәзит чыгарган чакта, ырыл гәзите балаларның фантазиясе шул тиклем көчле була. Рәхмәтле угыллар, алар тотыш, теге бергә утырып гәзит чыгаралар, һәрберсенең үзенә фикере, агач һәм итеп ташлап куялар, япракларында үзләренең исемен, агачтың улына ырыл исемен, өй һәммәкта итеп куялар, төрле итеп гәзит чыгаралар. Һәм ошо гәзит баштан алып агагына тиклем килүгә торырга тиеш. Тимәк, хәзер ырылыбызның безнең үзенең җыры булды, атрибуттары булды, гәзите булды, исемлеге булды, һәм артабан ырыл җырын. Менә шу бөтен эшләрне башкарган чакта без ырыл җыры һайлап алабыз да шуны өйрәнәбез. Ел һайын ала торгандар ырылдар башкорт телендә һөйләшеп дигән җырды. Менә алырга мөмкин бәләкәйләргә җиңелрәк. Шан Башкортстан, Гөлбстан дигән җырлар алалар. Гомумән бик матур җырларны үзләре һайлап ала. Җырлар бик теге һәлбәттә булырга тиеш түгел, марш сымакта булырга тиеш түгел. Һәр хәлдә атлап барган сакта батыр дип җырлап бару. Менә бу безнең тәүге көнгә туры килә. Һәм башка хуҗалык эшләре әлбәттә ада инде әйтеп тормый. Шуннан һәм бер юлы менә шунда вакыт калган сакта гимнды өйрәнә башлады. Гимнды өйрәнә башлады, чөнки безнең 3нче көндә җәйләү асыла. Ул бөтә лагерьда шулайдыр. 3нче көндә безнең җәйләү асыла. Шул җәйләү асылган сакта бөтә җәйләү бергә гимнды йырларга тиеш. Шуның өчен без гимнды тәүге көндән өйрәтә башладык. Шуннан безнең бар байрак. Байрактың зурлыгы стандарт зурлыкта. Менә бер рөхсәт алабыз җәйләү начальнигыннан. Җәйләү начальнигы радамнан һөйләшә. Зурлыгы менә үзебезнең дәүләт байрактары бар бит инде, шуны мактарлыкта була. Чөнки
Bayraktарды күтәргән сакта, бахыр гына булып, җәйләү байрак бәләкәс кенә булып торырга тиеш түгел. Һәм шунда бер гадәттә яшел төстә булган байрак, һәм шул яшел төстәге байракка җәйләү дип язып куела. Җәйләү дип язган җылын язмаһагыз да була. Чөнки кайсы берәүләр җылын язалар, ел һайын үзгәртергә туры килә. Җәйләү дип язды. Гомумән менә бу җәйләү бик җадылга кагылганда бер юлы әйтеп китәм, капка төбеннән башлады җәйләү, башкортчада җәйләү, рәхимет итеп, һәм башкортча музыка уйнап торырга тиеш. Бию көйләре, дәртле матур көйләр уйнап торырга тиеш. Капкадан килеп инде biz җәйләү, җалы көйләре ингәдәгә тоярга тиеш. Һәм ашхана дип язып куябыз. Һәм ашхананың эчендә биюне ул тиклем үзгәртеп булмай торган, чөнки безнең ашнакчылар Русия дала куя, менә эскере һәло хатта димә ашайды, төшкәсте, тәнгәсте, кискәсте бүтән башкортчалар бүтән үзен җәйләүдә, әгәр дә мөмкинлек булса, ул эшләргә дип әйтә. Ашхананың эчендә тәмле булган ашыгы. Һәм башка шундай матур күзләр башкортча итеп язып куелган. Шуннан һәм артабан инде ашханаларны кайрамы тик башкортча гына һөйләшүне мен максат итеп куярга тиеш. Һәм хәзер шундай һорау килеп туа. Безнең төн якын байыш башкортларыбыз бар бит әле. Улар да туган телендә һөйләшергә тиеш. Монда төрле тавышлар, алар үзләренчә укытырга кирәк, һәм башка дигән һүзләр килеп сыкты. Без уга игътибар итмәбез, без үзебезчә эшләбез. Бала үзенең туган телендә, әсәһенең телендә, өләсәһенең телендә һөйләргә кирәк икән. Шигырь ятлаган сакта, ошо диалектка халыган телдә ятлагы кирәк икән, ятлагы. Чөнки әдәби башкорт теле, ул безнең бөтә ырыл башкортларын берләштерүче әдәби тел. Баланың туган теле, ана шул әсәһе өләсәһе һөйләшкән тел. Шуңа biz юк дөрес әйтмәнең, һин әрмәтеп әйтмә, һин әсә итеп әйт, һин әткәтеп әйтмә, һин апа итеп әйт дип төзәтмәйбез. Бала үзе ничек әйткән, менә шулай әйтте. Чөнки кайсы бер тәрбиясе шул тиклем әдәби телде беренче планга куя, чөнки җәйләүдә башкортча һөйләшергә тиеш дип. Атасы килгән чакта бала каршы йөгереп барган булса, Улатай дигән булып, улатай түгел, картатай була. Дип артта тәрбиясе төзәтеп тора. Бала артына карай йөгерә бахыр. Буда шундый хәлдәр булмаһын, бала үзенчә һөйләсен. Димәк, менә бу беренче көндәге һеҙҙең һалып куя торган фекер. Икенче көндә беҙ инде тулыһынса әҙерлек. Был әҙерлектә нимә эшләйбеҙ? Был әҙерлектә беҙҙең әлеге баяғы һәр ырыуҙың үҙенең бейеүе. Һәр ырыу үҙенсә бейеү. Һәм аҙаҡтан беҙҙең йәйләүҙе асҡан саҡта, япҡан саҡта, берәйендә байрам булһа, йәки ҡунаҡ килһә, сығыш яһаған саҡта бейемәгән башҡорт юҡ. Ошо девиз менән беҙ бөтөн балаларҙы ла бейетәбеҙ. Димәк, һәр ырыуҙың үҙенең бейеүе була, һәм бейемәгән башҡорт юҡ, бөтә балалар бергә бейей. Әгәр ҙә бейеүсегеҙ булһа, бейеү һала торған, ул бик тә һәйбәт була. Бөтә ырыу бейей торған бейеүгә шундай бейеү һалығыҙ. Ҡапма ҡаршы торһондар. Бер балай, бер ҡыҙ. Һәм шул егеттәр, 3 егеттәр хәрәкәте эшләй, ҡыҙҙар 3 ҡыҙҙар хәрәкәте эшләй. Бер көйгә. Һәм аҙаҡтан иш менән бейейҙәр инде. Һәм түгәрәк эшләргән,
Башлап ебәрәде шулай. Егеттәр мотлак 3 егеттәр хәрәкәте белергә тиеш, кызлар мотлак 3 кызлар хәрәкәте. Ярак бер әсәй кыланып язган инде. Кызымды кияүгә биргәйнек ди. Килинде бейтәйк дигәнде. Инде юкка сыктым ди, чөнки кызым бей белмәй икән түгелен ди. Ал җәйләүдә булып кайткайны ди. Шул тикле батыр бейне рәхмәт инде апай хәзрәт икән. Her bir başkurt beyu hareketleri belirlemiş. Yigitler bilir, kızlar bilir. Şuğa eğer de yeylev yalıtıyla beyisi yigit Allah'a verirken, o bir kere. İndi beyisi yigit Allah'a verirken, biz kurslarda yigitler alıp bir de ürettirir. Udur ürettirir, sayın da hala udur ürettirir. Ya ki degan madaniyat yurtidan vaqtı saqlab Allah saqirib turayıq. Hər halda ballar beyi bilirdi deyil. Üçüncü günü indi bizim Yeyləvdə asıl. Yeyləvdə asılğa bir qonaqlar saqıralım. Türlü yerdən qonaqlar kile ol. Hatta qayhlar rayonlarda hafidiyet başlığına kile. Bizdə bir yılı Yeyləvdə asılğa deputat keldi. Hem şunda qıdaqday болды. Deyilmegen başkırtlıkta bütün hünde teşhirarı bütünde. Kilgen qonaqlardan da bütün hünde teşhirdi. Hem bizim deputatımız bala teşhirdiler ballar. Ol da beyi başladı. Bir vakit meşellik Yeyləvdən meşelliği jığırıp kiliyata. Oy apay, bunda bir tuğda nişaradı teşhirdiler etti. Tabii ikinci kiyen da tuğda bulmak hem rahmet teşkürü. Benim bu deputatımı Fadılah'na keyfinde kadar Zarif Baygıskarov ikinci Yeyləv asılığa asfalt düşerdi. Buna şayet fayda hatta kurduk deyilmeyen başkırt yoktum. Sol artaban kadar Yeyləvdə asıl nisik ola. Bayraktardı güter atırgan flagstoktar bulan ekildi. Şunda Rusya bayrağında elədi. Başkırtistan bayrağında elədi. Hem Yeyləvdə bayrağında elədi. Bunda benim Xoja Arau, Xoja Arau'dan türlü Yeyləvdə türlü sabılar, onun için üterken fikirliyim. Üterken beri buna bir de tüp asılsılar, ular konakta karşılausu, ular konakta haylausu, hem bütün bulgan o şu Yeyləvdə asılda tüp rolde uydausu Xoja Arau. Bana bir onaydan edip gideyim, kudak karşılayan çakta, ilk de kudaktardı, karşılayan Yeyləv naçenliğinden birge, alarga uru nadirledi, şu urunga udatıp alıpar, udartıp ya, Xoja Arau utarganlarına falan. Lakin karşılayan çakta, İsegide kaldırır, ikmek tozuna karşılamadı. Sek menen karşılamadı. Başkırt bir vakit bala kudakka ikmek aşatmagan. Birinciden eve tedlik ayağı tuturup cıvılmagan kullan ikmek aşağı. İkinciden günah ikmek valsağının düşüp gidiyordu. Üçüncüden hem il mühimlerinin biri cıldan sarsap kilgen kişiye nişat tüslep bağlı seksere satırgan. Ben bir küp orunlarda bulganım var şu seksetten karşı alganlarda. Şunda ihtiyaç duyuyor hakikaten. Ama ben havhat bilgenim. Ben haber nişeydi bağlı seksere satırgan. Havhan bana karşılagan başka. O havhan divatala. Kımıp, buda, ayran, bit bulmaha, tut diye ki kampı. Bana ballar uşunumla karşıladım, kunaklardı. Artaban, kunaktardı, eydük dep alıp oturtup koygandan mı? Kile, aytı şu vakitte iştile tavuş. Uran kıskıralar. Tuk hava degen uran iştile. Şabıl Xoja Arau ete. Bey, bildik, bilgenler gile.
Әйдеген бір янбарды қарсалайық. Hem oşu kuza arılarda her arıga ballar bölüp koyular. Aytayık, kuza arıda 12 bala iken, 4 arı iken, 3'er bala bölüne her arıga. Hem şu 3 bala karşı ala üdenik arıın. Hem urununa koyan. Al kelip, o da koyan. Bana hevge tiyirme, ışında yal ettigen, hem bana yeylerde asıl kampanahına kileyip, hem başka benim bana programla bütünle yarılgan. Şulaytıp bütün arılardı karşı alıp etkenler. Kadar koca arı, hülge, tüp, başarılı fiillerini, ülken terbiyesi fiillerini yeylerde asılsa kişi hülge. Koysak da ülken terbiyesi fiillerini, ülken terbiyesi Gülbaşlar da başarılıkla hücre, başarılık ortava değildi ki, yaptırmaklarına hücre. Ceylerde asıldım bu söyleyişi tamamlanmaz, her arı uydenin sağısın burada. Şu an hem gavette, ceylerde askan çakta, ilk matır sığış yahan ballarda hoylap ala başlaydı. Bütehinin de sığış yahan ile. Şunun sonuna her arıdın üdenin yeri, her arıdın üdenin beyivi atributunayken, şartıp bütün ballarda katnaşa, şuları hala onların orahında ayrılsa matır sığış yahanlardı, yeki buzu tıkıralında uynayabilgenlerden ansambl tüzü alıp, ansamblda sığış yahatırganken hem ayrıl, bir insanın mürgüne işletirde mümkün. Lakin ayrı alıp, bana hiç bilmeyin, hiç bilen ki, ballarda ayrı ayıramayız. Şu, hem şu, yemin uylagan çakta, yemin başkarılır ardından. Erişey yemini sakıda, hem erişey bayrağı biterler, Başkırtıstan yemini, Başkırtıstan bayrağı biterler, hem bütün ballar durup depaları ayağı tuturan edildi. Üdüverdiğin Zeylev gününü başkaran. Şu Zeylev gününün başkargan çakta arıl başlıkları sığıp Zeylev bayrağını tuturan. Bütün arıl başlıkları flagship yanına gelip battan bulan. Hep Zeylev bayrağını tuturan. Bunu aşılaytıp dedim, tabi üskünleri ederlik de hem Zeylev'de asılmadan, hem şu Zeylev asılgandan hem beymegen başkırt yok. Bütün beygenden hem konaklar odakatı günel dikendikler, bir iki sıkıntı eylem hep geyler, onları konatıp koyarlar. Kalgan ballar, Hümilasıp kalasında. Benim Zeylev'de asıl, ışınımdan Gülnar işitilmeyi. Sığış yahar. Meryem apay hadir hiz devam etehegid indi. Çünkü Ural Batır halkım hine hizge şunu aytam kitabından ikincisi yöneliştekilerge kelek bulayındı. Meryem apay. Demek halkım hizge şunu aytamdan kisabın birinci yöneliş kurağında ülkedim, hüyledim. İkinci yöneliş dedim. Yitirlerden altında türüne kırptık kılığı. Ama Ural Batır aytamıtıydı benim vasiyetinde. Elbette yitirlerden altında türüne kırptık kılığı. İkinci Ural Batır okularında ikinci rak yöneliş. Yeylevde ol demeklarda. Yeylevde ol birbirine ihtibarlı oldu. Ballar birbirinden tanışıp, hağıngan ballardı, ilağan ballar bola, şular bir jilatı hüdderini tabıp, bu hatir haklav, birbirine ihtiramlı bulu, ihtibarlı bulu diyen cümleliş buna bul. Ballar birbirinden öğrensin. Bir uşla etkenik, hem uzun okladı, bir defterde ikiye buldukta hem defterden ayrılıp durgunuşun şunun başına isim fadilihini yazıp
башкортча әйтеп үзләре язалар. Һәм көн һайын бала шунда үзенең димәләр кичерә. Бында үзе ничек тоя, яна бара. Һәм без аларга әйттек. Башкортча яз. Был көндәлекте миннән башка бер кем дә укымаячак. Тәрбиясе әйтә. Шуның өчен һин бөтә эшеңдә булганнарын яз. Ялда Dile öyle yine pişiren şeyin bütünde yoktu. Şundan hem kadar bizim takımda etirgan tanım kadar bir yıl etik ki dilber ola etik bilir beriyer. Ben nereden ülkehinde hal koyayım burada. Biz beriyer işleydik. O şu beriyer bilen bağlarda eğitimleştirirdik. Hem şu bereyerden ülkenin gündeligine bugün ben bir berey aldım. Ne için aldım? Ortadan şu bir bereyden de turup kalırga uylayayım mı? 50 bereyinde bak saat koyayım mı? Ve şurada horozlarga cevap verileceğiz falan. Ülkenin gündeliginde. Şu tekli batır gündelikler gelip sana bütün eski hislerin asıp algan gündelikler. Sınıfta da alıp okuyayım. Baladan kumulun bile kaysakta bala uyda esehne bilemeden haber verdi, yazıp taşlayın. Şuna bana bu ikinci yönelişte birbirimize ihtiram, birbirimize ihtibar yönelişi tip atayıp hem ballarga o şu yönelişte işbirliği. Matır bekalber var, bekalber yapan. Üzeri dingedir kimgeler yardımı tutuvergen. Şu yardımları turahında hilehin. Kiştehin dedim. Tüngüşen bula. Adı tüngüşen diye kadar matır unaytıp kadar alıp şunun içinde şendel oturtup şunu yandırıp Vallahi şunu dik yarata, müteuvak bulmağının her biri şem tutala üzerine fişlerin hileyi. Hem şu ballar hileden sakta terbiyesi ve eylevsi de ballar da kuvvetli oturdu. Belki ballarga karaganda her halde kuvvetli yağılıp bizim psikolog olarak kişilere Baladı kuvvetli oturacak. Hem ayırım işlerge gerekmeyin bu baladan. Şunu kuvvetli. 21 gün içinde baladan bitmek işler bular. Adam büte eyten bit. O yalın bütünü de değil. Eski hislerin kimler yılay olu mümkünlüğünde asırga. Mümkün buna ben yaşkına bilgi alam. Bir tigeste diyemem. Bir tigeste ne yakşı tegen dik matır oyun var. Şunu hep mutlak oynatırız. Onda ballar birincisinden B harfine başlayan hüld oylay. Bir tigeste ne yakşı. Ne yakşı iken. Kada da biş alham tiga balalar adı gına baştan olaytır getirir. O biş adı zigil hüdder gına bekmeğin matır ikinci hüdder. Batırlıkka bu hamsı yakşı tegen hımağıra hüdder eyti gitti. Ne yaman tegen jitiga tiklem eytegi gitti. Bütün ballarda katnaşın, bütün ballarda eytip sıkın. Benim tecrübeyle şurada hal oldu. Başta buna şayet terbiyeserde everlerdi. Hem bir ceylav yarıydı üzerine bir heybet. O müzik bilgisayar, o deyiv halısı, şu tip heybet kaliteki aldım. Ve 3 gün onlarla işledim de İlde şartlanıp pakip gittim. Batır kolektif oldu bunlara heybet edip, işe ekledik. İlde koytup da gitmedim mi şu İbrahim oldu. Telefondan çıltıratar. Tünde gelip de administrasyona geçikildiler. Bizim rayonda gravat ile bir tasar koyurga değiştirdik. Bütün de altık kına ettim. Haber ben ilkeme tam bile sohbet ettim. Alıs rayonga bu falan.
Hem nime eşleyin. Kayda kasandır okutusu bulup işlegen kişilerde. Kayda kim bulup işlegen. Tilgine yiyip alırga tuğukildi. Yiyip aldım da hem bir gün içinde bunda kaytargalıdır. İkincisi yemeğe varga değişinim. Hem bir gün içinde o verdi evirledim. Hem bir ipliği gene. Şu bütün ipliği de buna karab turganına yarattı gene bir farklı yolda okutusu. Üdi tilep geldi, terbiyesi olan bir şadına öğrettim. Şimdi buna şunday oyunlar öğretirdim ki. Sen ikinci Türk'ümle gittim. Ninde bir öğretirga onda var işlegen karab turgun. Kavat eğlenip gelgen saktahtaki okutusu demişler. Ballar, haber eğitiminde 72 diyorsun yarışı. 72'ye var Türkiye'nin bilgen sakta. Onda yetiştirdiğinde işitmeden ol. Şanım 72 tanımatılan derek 72 diyorsun yarışı değil. Bütün harifat bilmeden gitmeden yaxşılık turanda etti, yaray beyke bağdan etkesler. Şuğa yetiге dikim eytigi ballar artığını ölüye almay turgan yeti tigesini yaxşı, yeti tigesini yaman. Sen neyse ballardı gületti dedim. Ben bir balaga bir ihtibar ettim. Adaktan bir ceylevde ayrı, higaşı gayle hallerini biliştim. Çünkü altı tigesini yaman tigende o ergenlerine gelip ödün deme işte yerle getirip altı tig atayı bilsen şul yaman dedim. Altı tigesini yaman atayı bilsen şul yaman. Ama evet o şu gündü ben ikincisi yönelişle işlegen günde ben buna şu ballar bilen teşekkür hem ballarga karata iktidarlı bulup ballardı öğrenmeyi. Arkadan bilmeden hatır yapar. Ben ileride şöyle istedim. Görüne mi? Hem mereyden şuna bölme. Birden dişke tikli mereyi istedim. En yukarıya diş. Dişte dikleri parmağı. Çünkü ben ne daha odaktan üretirdim onu mereyi. Ben solda ediyorum. Odaktan aksağa ile. Ballarga şunda ufaklatıp koyarız. Odaktan yerminde bula şunda aksağa ile hem mereylerden hapı alamazdı. Şu vakta isteple okuyayım bula. Bugün maklumatlar tutulup biter. Şunun için mereyle işlevdi. Eğitip durmayın. Bundan sonra mereyde usta işledi. Bahi buralar tügeraklar işte. Tügeraklar hem olup kağıt sarıf ettiler. Bu merey turunda iskermetip yazılgan programmalar. Kim bütünüzün de kolunda programma var mı? Yok mu? Mening elektron kağıtlarla sizin sorularınızı yazasınızmı? Yok mu? Ana şol programma boyunca Meryem apa gitti bitinde. Şol programmalar bütün iskermeler yazılgan. Tağla ekvabatla beyte Meryem apa özü avtorluk programmanın avtorluğuna tugul, özü bir neçe yıl işley. Hamanda bizden soqrabız, hamanda bizden rayonlarga soqralar. Şunun üçün ol bizi barabızla üretip kitebetinde. Hezle mümkün mına bu yıl nisik bulur, etelmeyim indi. Layırlar işlerge ruhsat berildi. Tek Meryem apay әле yiyen sorala. Şunun üçün әле Meryem apay sığalmay. Sığıon sığalmaz. Biz buna oşulay online aşağı hezin minen beylenişke inerge mümkün yey künüle. Şulay bit Meryem apay? Yiyen sorandan sağın sahibi var mı? Tek 65 plus degen. Şol var. Yara, hez isen hawul hagız, yiyen sorandan da bizge nindedir maglumatlar berip oturhagız, bizge her vaqt huzabul hagız, biz şoňa riza Meryem apay. Harazlarınız var mı? İptaşlar. Meryem apay harazlar yok. YouTube kanalında Meryem apay oşu yeylew okuwygına tugul, Ural Batır okuwygına tugul, şol tekem köp maglumatlar halgan. Sitten uru tagnamalar Meryem apay kiýiz bazı turmuş şalaklar boýunça bütün hünerlerdi.
Онда шул тегем матурлыкта бирелгән, шул тегем күп түгел, зур түгел. Һезгә яйләүгә кулланыр өчен шул тегем күп материалдар тупланган. Ошо Урал Батыр укуларының секторында эшләнгән. Әйтәм бит, Мәрьям апайның каналы, YouTube каналына инәһегез, Мәрьям апайның битенә инәһегез, һәм карайһыгыз, һәм үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Тагы да Мәрьям апай, нинди һүзләрегез бармы? Булда мине әйтә торган. Зур рәхмәт барыгызга да, Мәрьям апай, зур рәхмәт, Илгизәр Дикатович, зур рәхмәт, катнашучыларга зур рәхмәт, һәм иртәгә шулай ук сәгать 8-дә, киске 8-дә без һезне көтеп калабыз. Уңыштар, исәнлектә, һаулыкта сорашырга язсын. Һау булып торыгыз. Һезгә лә зур рәхмәт, барыгла аңлашылды. Рәхмәт, Дорит. Һау булыгыз. Зур рәхмәт барыгыз. Зур рәхмәт. Һау булыгыз. Һау булыгыз.